I was for my name Wakaba, Ediba by Grace TV, GHS, so we did say Chediampon, Yankopon, Adum, Ashafo, Ghana, mine, if we ask my begin, I will be out here. Busia, and nearby, I are also and a day a barber sum, yet Yakafo, is answered the Ottoman Command, Chediampon, Yankopon, a boss, so near us, no bad, no kind, such as any preoccupy, do watch a team more, Honia. Now, the home son say, Mamma, I didn't and then year coso. Ya di mama ne bo ebeso ya maame ya na ya die nyina ya na ye cause ne din ene Madam Florence Opoku ya dodo no a friend say Mama Aisha na maame aye nya no dia otan bonkum so sabi waka ntina gu e wa abra aduane esi eja so na dai ena eja Yankopon adom na ye be hyase na akopem kosi ada na enam say ye die ni buo Emma, Mamma ni amani yedi say odoma kuma Aisha ni omanti ababeju ha by Grace TV GHR fitin na akopem se nyame be ya adom na eda kwasiada ye na ye maame na yie no abekwa wie no de abekoso bia ye di mama de bo animu nchemu na abeso mo kai say ye ni aye director Mr. Opoku Buache Obi Trading Enterprise CEO ni aba eni Mama Aisha yewura na akwabo ahene sebi yewura santene akwabo ahene nini aba ene Mama Aisha ntie wa ha na de ebe koso bia ene di mama ne boso mo e Kumase bantama sesi a wohwa adisede ena ye de ba enye asem ketu akwani na ye ne oma ye de ebeja awo kwan ti ye be de shape na de ebe koso bia ye de emu nchemu ene emu adisede nyina enso asombi na ye wonti santi na ato a wo de adisede ekọ akoja awo kwan se de asante amamre ene asante amade nyina enso sitiam to ye ni echebi na ye ni echebi nka ye koso na ye famu adisua ene emu enchemu na ensom ye ne ya hwefo mu ya pa sanse maame enka bi nhemu abusu enka bi nhemu na maame eja wo mo hokro ya pa na awo ya ye kana asemi onya enfinsia no adionum enkono 59 years na awo ya ye kana asem enya ye na sabe Chediampon Yankopon atone sa ede afred nto ye nto aswe abra ye kona de de be koso na niam abusunya ba kire nyina ye de emu adesua asom se dia esi tie me dikia ka che se me am boss Mr. Opoku Buache ye Obi Trading Enterprise ni aba ene Mama Florence ne ye ye hyase ne akopem yame ya doma kosi ada o de ye hwe de koso a na de ke ye fanso Akwana me ba cha akwana na ase bletu ha ya fadiana nana no madawro me dia na busha penri wo yo ni nana no madawro ma dia na busha penri wo wa ma me chia me na me ne mabushia ya mla me ma ya akọ ene hyedene ya semo
Busanti sabe omo bedu ya omo ema yako ti na ya odi ni omo no eba no na ema yako se dia santi amamre eni amane eti wa ma me kwan what the nsa ma me fine oh we ya me say nana me pa chao me pa chao yo anam pa chao moi c'est au dinamo oh ti abusia se dia setie no amamre ni amane le tweko sabe obeduru ya wasre achia yera no yenhwe na de bekoso wa bia yemfa ensomo ye mam ya die ni na madam Florence Opoku yenhwe de bekoso yeah aja yo ami akwabo na nalum say atu yen search mo wie abusia bi yo na chia me kwada uruma panimfo se bi ebru se bi anya ma ye bone kra ye kurem migina ha ma obanchunu bo ane ho bo atuduro benkonofo be ma ya wa dansa aso achimu ni be ma aja chas obanchunu bo asante achim be ma migina ma ne dabri cheyire oba konofo ma me akua twunu bo a odudu biribie emra ya sebi ebru sebi anya ma me kan chini gu ya bradwan kese sija so no mo ma be me kurani na so te enti ebu na no ene na so ti be me kurani se memra na nanom adua na abusuam na memra me busa se kwa da fom na se obowuram na se obeyi ne yira dwaye na se yeyi a na fe ne de di akire bia ye de ato aso te anwumre de dada no a yo liura ne mpanyimfo wada ma se de makonta na sinamu osiem no se se mo kwai dia na se wosu ni dwa ya ya ni ti fi mo manonko yo liura no se kwai da fom na se kwai da fom na o se wa mo sai ya dase so dase nyama na cha me wada uruma eye be ma chas wose ekona abusuani ani na no mada uruma eye be ma kurani sa wade chas kura ene oye be ma kurani o se sebi eburu sebi anyama adua na ne akona yetimi ka bom abusuani na ya amamre ni amane ena etweko ewo Kumasi Bantama sanse ye mam ya di na okay yentra so na yentie de koso eye okona abusua ne adua na abusua ne Rites kese abomu eye be ma chas so wade chas kura ene dey na chia me wada uruma ni dini na sesa oye be me kurani ti wose sabe ne yire eno akua oba konofo ofiri mpanimfiem sabe eburu sabe anyama mpanimfie so na chia me wada uruma ye nwura mu kwa enti wose se na anwumre se mu hunu ne chia me a okuta ne nsam srada na achia me wada uruma ensi uso na nto abusuapen na nto nananom na momfa mompaipa nto etu akwanso se de be mekrani wosie na jenti madase so ase nyama nananom wada uma se de makonta sidamu wosie no se we de oditwa safie srada ide nananom nye nyemfa ngusa sana yire kwa bafia e de aba achia me nje de mfa nto akunya siti do anwumra we de bia media dase mu dase so ti de wa chire bia no ye ne na achia me wada uruma mane nto nananom ne abusua panini
Nina ya mamre, any amani ya ekosu, kakra. Na me adwatchna, and ya diabe Robertum Pem. Na sabre dear, mamre any amani ekosu, and yika at the chair, amansa. Na cha ma da ro ma ne nto nananom ne abusua panin ne abusua nka ye nyina se na o ma da ro ma ya ma yesima edu ekwawa ne ya fa na ye homla ada ro ma so wa ne betena se ka wo so wa ne trans be meet ni nanka aba be do gere ba amo sa di meet budia eje ma meet ni wo fa di me da se ebru mo betere ni ma me da se ebru wo kwa na ba asemu enum ne kura enso enum ne kura enso ya asemu momla ba bia ye wo mo je ni se kura me pepa ketefo awai mom yan kwai Sabe disse ali, é na odeba, abetre, eba, bema kunani, na disse ali, ne ade na odi ni na eba, abetre, amansan, to the yen hwe de ekoso. Monkoto bla wani koto momla wani momla ya monkoto why ya monkoto Pacho mo so frin panifo na no. Mo fa nko ni se. Mo fa nko ni se. Your body so wa na wa ba why. Adawro. My idea. Yo. Na tiame ena anwumre de sabe eburu sabe anyama empanimfo se yebone kura ye kurem migina ha ma benkonofo de mdi kaka se na wade chance kura sabe eburu sabe anyama waye be makunani migina ha ma ne dabrichi yire emla ya oba konofo odudu biribie maami akua waka nchini guye no eye ahwenia nananom edua na abusu edua na twe abrade nyankompa se chibofo nananom aya sabi ebru sabi anyama yenim ahwenia nyina adini yenim ahwenia bodom yakase yebobo ade ebeche nananom abeme kurani asote sani dabrichi yire ba mo wed na pakan abesi wade ne kwanse edo yetra ase edi na watweda abusuapani ne hyeda
na cha mo dawro ma ye bu na no ene na na so eti be me prani say memra na achia me ho nansi na nanom so nansi abusuapede ne abusuanka ye nyina so ye ba ye so na nanom ame ye kwan eti be ma prani say nne wo be yi ne yire adwaye wo ma ne yire nkwasamanda gya bia da Yeah. Esumo emo obe dwale na yire eti se na nwumre mu hu yen ya na ye be mekura na osu okuta ne nsam toilet rope duo mienu e kan tete wa sabi eburu sabi anya ama na achi ame na ye boha na ye brodua ene de computer work akwasi buroni wode nsam na ba eye buroni ntumago ya ye frɛ ne toilet rope be mekura ni say na achi ame e wadawroma okuta ne nsam puduo mienu na achi ame ensi uso na ntu abusuapede na ntu na nanom nyina na ya fansisi bronu iso agya na abia bia na hoho aya wa mo ba be koye no so obi kasa ne hododo no a abusuapede na kwanko pe akola bia ya asabi eburu sabi anya ama ope na disua bia sua wakwakotu ni krata mfimfi amna ba be kasa abusuapede nya hoho wakotu mi krata mfimfi nti school no kura me na nko enti be mekura ni say wokuta puduo mienu teletro na achi ama wadaro mensi so na ntu abusua nyina na mofa ensom ahoho se de be mekura ni okasa kire na nanom ahwene nana ene aduana enananom no enam se e bagie enti me ne chia me agina nan mu ya dase eburu ya dase nyama wase hwe mawie we nyina menwie mami akuya wayo ba konafo woye prebe ni ba sabi eburu sabi nyama edra no pa obeye ne hu yansa no apia freedom enti wokuta ne nsuo wokuta ne student wokuta ne blush be mekura ni si enyibi ne fa nsom na yire ne fa bi so nsom ahoho se de be mekura ni wakasa kire na achi ame ene abusua nyina no enam se ye begie enti ya daase enka antete watwe apia ehye ho ye se fa bi nsom ahoho ne fa nsiesie ye ho enam se abusua begie enti adaase ye daase eburu ye daase nyama wasi shaba we nyina menwie mikuta manka atwade puduo baako na acha me wadawrumo be mekura ni wasi wanka sabi eburu sabi nyama enka bone wo na yire ho daabi ebia de ba mo wode na paka besi wano a wode ne ko ansia do no na wobi nya aka ankwanhia ni ade ne kwato asukwache anwinwinu mo no na mogya sufie agu ne ho enti entwetwa nsuom na yemfa nsiesie ne ho na adofo no mfra kirikire ne bencheye ne yemehwe ne yire ne achi ne wonfa nkonsie do wase hwema we nyina menwie mikuta masante sapo mikuta mitobete wase yemfa ntunsupa ne yemfa ngu ne yire ho yemfa nsiesie ne ho na adofo no ebehwe ne achi ne wonkonsie do se de be makra ni na achi am wadawroma wakasa me na siw so na ato nananom eno no wase hwe mikuta me shawaje ahodo mikuta me shawaje ahodo ebia na me yire papa bi na wakodwa so wakwadro kire kwan so na waba na mfifi boni afire no onfa bi nwura ba afire no onfa nsiesie ne ho se de be mekra ni wokasa no enam se ebegenti ya daase wasi hwebebe we nyina menwie mikuta me king soap puma mako ensia mikuta me tawra ahodo na achi ame wadawrumo be mekra ni sisa ne ma we nyina ensi uso na ntu nanano na ntu abusua nyina na yemfa nsiesie ne dofo no ho na dofo no mra mehwe na achi ma ne nkwansie do se de be ma krani achim ni ba
said the workers are chere nananom ahwene na nane aduana nanam enam se ebegyenti yadas was it share me kuta me panties me kuta me blazer me kuta manda nika ahodo was me bi we nyina me kuta me je boshan me kan tete wakasa kasa ka ho e kan tete wasade we se bi na wasna ukọ be ma ho a nananom adaworoma obesa mo abafie aba abepe bi ato asene ansa no wasan akoto awakwantu so wose ne tambom nananom adaworoma monye na mo fansie se ne dofo ho na dofo no mahwene ne achi no nkwansie no wose hwe mikuta me samra hodo hwehwam wom de disi ne ma wom de nsansa beguo ne nyina bi wom na achia me wadaworoma ensi wuso na nto abusua ne amfnye bi ne amfa bi nsiesie ne dofo papa bi ho no mfa adofo no emahwene ne achi no nkwansie do se de be makunani okasa kire nanano abona abusua ene adua na abusua no enam se na achia me wadaworoma baka ho ame age na esi nanano so esi abusua no so manam dase me dase buru me dase nyama wasi shobe bi we nyina me nwie yo me kuta me supla ahodo me foda wata ahodo me data ahodo me kanfa ahodo me blade ahodo me nku ahodo ma hwehwe ma fe be me wa ya de wasi woni anu aye be me krani si woni anu watchane body de na ha ba gusu woni anu no akansem bia osimini anwe ye achimde basi woni anwe watchane body de na ha ba gusu woni anu no akansem bio wasibwei obama wei ena de mi na mini o madane kuruma kese o nananum na de mabo mi ya gumiyam ena de maye konkonto me na me frɛ wi awo bantu asa so mini asem bia no maka se de be mekrani wo kasa no osisa ne ma we nyina powder hobo yanyi ne mfa bi nyama me akua kwan no mfa nkwansie do se de be mekrani wo kasa no wo se hwɛ me wi we nyina me wi se bi buru se bi nyama enipa dware wi awoda enipa odware wi awoda wosu okuta ne kete okuta ne sumuye okuta ne bedsheet kete yesi ya sante kete eyampa enya sante fo nye ne ye o sebi eburu sebi nyama woniga na ba eni wotena ase eni wo plane ye eni obubu ni ama kete eni odi ahoma kete wasan ho eni odi buuso ena ye asante kete ena asante fo eni edemfo nana no madaworoma yesi ye ne ye eni yaje aboso eti be mekuna ni so okuta na asante sapo wo okuta ni sumuye ne bedsheet ka ho ne yire kura de ni tiri fom si ade ni fra so ko kye anwunwum ba ye mamu nsa ho ne yemfa ne yire nto so ne yensiesie ne ho ne yemfa ne nto ketepa so na adofo mu fra chirichiri eni bencheye ne yemra mehwene ne achi no fa nkonsie sede ye be mekuna ni wo kasa no enam se ebeje enti yadase nyama wose hwe me nkontaje no ni faminse no nana wadaworoma bonkum me yire no monketua wo muntimi obebe kura ni se na achia me wadaworoma mentimi maminse no me nkontaje no empire ntuma mu ho me yire no monketua ho fafo aya se bi eburu se bi enyama ye twa ahie afie ntuma nse ho enye ne yemam enti okuta ni fiwa so ame kese mienu esun bench one ho bo atudro ben konofo na chia no adaworoma ensi wo na nto abusua na yenyi ma me ho ne yemam na yenyi bi na yemfa esiesie ne ho
mane frankonsie do be me kura ni se hwe ene de be ni abili o sebia buru sebia nyama e ka be me hwe ko si wo be adwaye a ene ka me kuta me bobla pa ma sante bobla pa na enso so be ma wo hwe mpa sebia buru sebia nyama nana no madawroma ya de no papa bi friends ya do ba na se ya de ne beto abusuafie mu a ye be twata wo ni apepa na ho eti mi firi ase na sa me kwa me de na kade beba wa fa ni se akutu o si se bem o si asante akade nana no madawroma ukuta ne bobra pa ye di akire ya wo de ba be siesie ne yire ho sede be me krani o kasa kire awene nana no edua nana no sede o kasa kire wo mu enam se na chia me wadawroma o be ka me ho ame agye na si nana no so ne abusua no so nti so mu ana me da asie buru asie so da asie nyama yura wadawma sede wakonta Charles esi anam wase no se niam bebrebe nyina ode ma abusua bagenti madase da asie so da asie nyama Chelsea gumu ni na ye dia nana wadawroma ase Chelsea na gumu ni nyina ka abusua ene ba mo de krani se na chia me wadawroma wo sawa yin Chelsea mo se na ase na ko braketu eno wa nchire mu dila be eni ma wade ba ye no seni die wo mu a na chia me mo kana nanu mo ho na mo fama ne nko seni die ni mu a wo sawa yin Chelsea mo fama na de chia ya asie so yura wada sabe sebe enyama ni ga wode chabusua ne mum enyama de Chelsea ne gumu no ko ana sabe de yura baji akọ ina na mi bisa da asie mu da asie nyama Yeah,
Oh,
Abusafo Amunko ye nyanfre kwan yo. na abewa e maame ya de nyina Na na paja ni wona chia na nso so Florence Opoku e maame pressure ye ehase ya kwa kosi sabre emo ya ense obuju so we dey ye nya boni bia emo ya pa ya ye boni bia emu ajira we dey boni bia enya mai ho na de ekoso ha na enya se to de ben ya kana yinka se na wo mo egu nti afi na wo mo awia chia me apaja na na so apaja ni to wo mo ba na ya sida pa konyo fie bu die bibia ya se ya nta na wo mo pen na ntamo so de ka o be ka sara ya bo yo wo yi kura se mo yi na chia me ba na ya sida pa okay ti abusunya se de me dey kan de chiro sa na tie na ye maame Madam Florence Opoku na ye ehase o Kumase Bantama na emo ya emo areho o hwe amamre ne amane etweguye na abusunya ye wa ha o de yintwamfo ni kakra wa ha na hwe woni a wa ha se de abusunya etini so edi areho na emu ya pa enso awo ho nti o hwe asabre abusuafo na bi na wa ha na hema ya ote ha yi na hema ya ote ya wono na eye nana akwabo ahene na donten hima nana akwabo ahene na donten hima na hema ya ote ya isabre ne ma meni mpon na eda from ntimu zebra na oche niema no na wosi ntwene su nyina kakra bi ana na hema etini so sanse ene ohema ni abre ne maame ene da from ne maame ene ma Florence Opoku anti ene ye hiem wo ha na edini nyina mu amane bo eba besom no one abusuya enira ena odi ya enyekuma afa enya ono nko a na akwabo ahene ne mpanyufo se bi yero asante na akwabo ahene na ewo ha se ni nuaba ene ma Florence Opoku a ene oda from abusuya hyase aye na eye no ma Florence Opoku enia ene na akwabo ahene nana ewo ha one ne mpanyufo nyina ene omo ha se ya omode odo ebobo dom na fe aye maame edoti ye na se maame ayie no ene de ye ya hyase no bibia akoso asomdue kwan so nti busuafo no mo ni twego a ye ni nyina mu amane po esom no areho wompa enya asem ketwa sanse maame aka nchinagu ewa breadwan esija so Debi.
Yeah, mammy, and for any trouble. So, yeah, yeah, mammy, and for any trouble. Mammy, Florence Opoku, mammy. Yeah, mammy, and for any trouble. Florence Opoku, and yes, and yes, ne mammy, no, mammy for ne mammy. Okay, and trust when I say, Nana, watch it. UK na that for and a friend of they will say Ade Nana it's a come up to chop over about pass Nana Mr. Opoku watch a uncle, and I'm for any trouble. honestly a question about that for me. Ne papa wa fase nti say we ye ja your friend sofo prince Suffer Prince, a ja and also ha. Yeah, boss, Mr. Opoku watch, CEO of Obi Trading Enterprise. Many are banned that for me. Nyina ya papa no your friend ba photo ntu oso abanya Sanity, I feel but you have an alcohol and my hand for no, but don't know how. Akabwa ma wire ehene nana bodi nana sepoku akabwa ma wire ehene No, say Poku, and alcohol and a marry, I don't know. Okay, and trust way. Okay. Nana Yabua a ferry, and so an alcohol and the trap for any, and so I didn't so mamma so more. Said there is yet and sana, Oba, I feel about you era, and Nana Aquaboahene, Nana could see a Japan apparel, Yawana era Santine, Aquaboahene, Nana, and so at the gym, Ninyaba, and then my Florence Opoku, and then ye a chassis, and so I Oba and so Nana could do, and Aquaboahene Chiam, Nana could do. Nana and so ha yeah enya sepeto Mr. Safo so ye twinebo order for me ni papa wo fase na na me say twinebo papa afiri me ti oye ja Mr. Safo and so ja said there asante amametie so for my diner ni nua nimpon and that for me so for my diner ni nua nimpon and my diner said you see it here and so what Canada we ye ti robai yeah yes sister back on so Fred say wa Central Market on so tribu anuano no enti we ya de wa ha de we kana me yeah mama Mr. Opoku Buache Obi to the Enterprise no Kenny mama and I was out there the Kumana that from the United Kingdom not your door okay okay oh okay nti mama enyi na aba ombeje omokuma ekwan said the university nti na uza mama wa ha na otini so na kuma no ja ne kwan okay sad nti ya so na ya kabia ya fa enso sabre enchekra na ne efie aduade ene nyoma ya anu be che nyina aba ewie na nyame ya adom chena yie no ahyase akasa nti no ana ekoso nti no so dan ho disa ai miss me do usu Poku Morrison ai miss me nua nimpon and that for me yako yeah ti yan transfer na fe ti yan hwe de ekoso ti na kwambo ahene na woti adwam ya before fetch the bench e buy ogina echia na akwambo ahene
We have forget their talk. I was going to say that yeah, my mom, I was also I was young but yeah, over time, yeah, I asked you, family, yeah, that from my Florence, Opoku, and then mommy, and then I will, yeah, it was oh, yeah, and not, yeah, and that from said yes, yeah, the bar and that from this, it's a bank to mommy, yeah, and that from mommy, and that from so the Kuma or your Kuma and then the Waba so back. Yako ya kasona omuna ya busuafo enkaye na sabre oyina ete odo etei ya be ya do ye na chance I say Florence ya kana semi oja fisiano ati onu 59 years and about me enya 59 years.
kwan no was there na na the my na ya esase na ya na esrenya me se ono a enhye abusua eden na ochire abusua nyina ebe okay em se na acha me amamra kwan no hene be sole wasa akufie waba tina de on ti ese na medical culture na se enche fra na be mo ne so na waso se bi na wako asan apa se de amamra tie ti sabrede bema kunani nioma na mpanyifo abusua woni efre chichi ne benchi wo nyina de aba abekire eto ene amamre nim se nye no nkonya me adomo a ya santima mu ya kan mamu ade ya hyase ne de bekoso akopem hwedi amponyankopon ya adomo a asiada ejade en kwache na odom ya hoden a de bekoso ha efi nyame ya adomo china akopem kosi ade nyina ede mu amane bo ene emunche mu nyina beba abesumi na ye ho se de esi eti nyame se wono anye ma me kra na ma me baby papa ntina na dan kwa ma nyina ye ne twedi amponyankopon abehia mu na ya to resitum e de ahye nyame din ene nyam na kwa mo anye yira on hyede sanso ena Mr. Opoku Boache CEO of OB20 Enterprise me am boss mse by Grace TV GH sponsor Mr. Opoku Boache ne ni aban na famo a e de mama ne bu na beso nti Mr. so hyede oni ne yire ne abusua nyina en hyede ye de chire nyame adomo a echina twedi amponyankopon ya adomo de bekoso a ya besa ba ye de abeso mo din ede kwabena Koswa na by Grace TV GH isanse ye woni pa bebre ade mama ajo abraham obehwe and afi yeni abatele so do adwenche by ne woni ehwe ye nyina ye da mu na amase bia beka wana no ye da mu na amase se mojebre na mohwe ye nyame nka mu na nyame ya domo esremo china ene ko sala mon kan ho na bra ye ya we ye fa ma ne bo nyina enso bakra ebepem ye behia nyame nka ho baba Ahí salió, va salió, ya.